Guderneca hune parezname aseroke gele Kurt Abdullah Öcalan ya bina ve parasına gele ki koji dadgeha mafya mirovan a Avrupa'ya re nivisandı bu gudari bikin. وکه انجام ام دکارم ببیجن پیواژویا و گوهرین و رفورمانال پیشیا کومارا ترکیه و جواکاوی که خودسپیر پرزگریکا کرد و هول وره دایم به تکوشینا ناکوکی و تکیلین دنابرا 3 میل و ریانده باوه کی ماینده دیار به. کیجان میل و ری ماینده و سرکه ببه و به تکوشینا آلیان عاقل اخلاق و پولیتیک دیار ببه. آ. ری و میلا یکمین. پارادیگما و پراتیکن نتو پارزن. ستاتوکو پارزن. ده دما نزده هینه جی هبون و باندورا خواه به دجواری دوام دکن. خواه هندور گرتن جهتی کاری و شدت پراتیک و پارادیگمای وان آنتو پارزیه. او میل آلیه ترک بنتو پارزیه که بنجات پرستی بارکری با آوائه که تون دولت پارزه دناو جواکه ده بیل راستگر و چپگر بپرسه به محافظه کاریه که متعصب هبون خواه دوام دکه. دولت و نتو حتی وکه جواک او چند خودی هلوسته که شیزوفرنی که ور باور دکه که کله ها داوی یا ترکیتیه تک دچه دین و ایمان جدست هره. دناو 24 ساعتین روژه ده پروپاگاندایا ترکیتیه جه ترک ره وکه وظیفه که بنگهین دزانه. ارکن اسلامیت جی احمال ناکه ور باور دکه که اف ذهنیت روشه خلاص بکه. دما دور وره خوژه آتاتورکیه جی ناکه و پیوت زلقه. لی راستیا آتاتورکیه ده سری پروژین گوهرتنین گرینگ انست سالا بیستمین دهته. بیوکو معنی بده جوهر آتاتورکیه خودپرستکرنا مجار لگوری حساب وانته. نمازه ده سری ده به مجارین وکه همدمی جن زانس و کمارگریه ره دناو روشکه ناکوک دیه. لی تاوی ویجی استثمار کرنه وکه ریبازه خورد دوام دکه. هم لسازین فرمیین دولته هم جی دناو جواکه ده با آوائی که زیده آتاتورکیه که نه ده جوهر ده گوتنه ده هیه. نخاسم افمیل کل جم دو پارتیین سیاسی دکونه شوپیا CHP و DP ده لدو باسکان تیره خواه محافظه کار بو ممزنبونا تفگر آزادیا کرد پشتی سال 1990 ورگریا دووکه کی سیاسی ین چالاکین کنتر گریلا. هول دا گلک ایریشن لدروی حقوق ماسکه بکه. جبیر کرن کل سنا و جواک سیاستی بکن و خوده گراوی رزگار کرنا دولت وکا وظیفه که بنگهین دانیم پیشیا خواه. ده انجام دولت که کوریانی و شارتی و جواک که بکری زرکت هوله. او بخواجی و ده سری ده CHP DP و MHP بوان کریزان ره ده دیروک ده تنبون. در دورن سرمایه‌دار که او روشهین با آوه که رئالیس نرخاندن با AKP را پیواجوه که نو دان دست پیکرنه. ده انجام ده جعالی دولت یکبوی یعنی امریکای و که پر پی اولبون با آوه که استراتژیک هاتن ترکاندن و بچارنو ساخواه روبروبون. دولت یکوی یعنی امریکای وک پشتچوینه که فاشیست پشتی سال 1905 تمی دستک دا و میلی. دنا و میلی ده هم AP هم MHP و هم جی گلک سازین آنتی کمونیست بون. لی پشتی سال 1908 پنگاوا گلوبالانو دولت پارێزی و تندیتیا و میلی دید و بری بشک پاشێژی به تمامی دستک آخوا جوان وکشان و دور دستک دا آناپی. پشتی سال 2000 جی دستک دا AKP و بوی آوای هلوست آخوا تذکر. جبلی وان بشن اقتداری ین هری دولت پارێز و بلوکا هری محافظکار آکوماری ما. اف بش ده دولت و جواکه ده لدجی رفورمانه و مروف دکاروان وکه محافظکارین کوماری بناو بکه. بگوتنا مودا یا وان دمین داوی جوان را اتفاقا سیوا سورجی تیگوتن و بشه کومارا شورشگر کر بلوکه که دجبری گل نتو پارێز شوون و دولت که کابیتالیست محافظکار. بوی آوائی امجداما کومارا اوتوریتر آتاتورک بر به اقتداره که دو بلوک و جورجی گهیشتن داویا کومارا اولیگارشیک. د پولیتیکای کرد و میلی تمی انکار کر سرنخومان به تواهی کرد لدروی سیستمه هیشتن و دما سری خوراکرن تمی پلخاندن. دیسا وکا پولیتیکای که بنگهین آوه میلی
بشێکی هەفکارên kevneşopî yên bi Kurdîtiya xwe re îxanet kirine mîna amûrekî kontrolê li ser gelîştine. Li dijî tevgera azadiya Kurda PKK xwest pêş bixîne vê sîstemê bi hemû çepgirî û rastgiriya xwe yekpare tevgeriya. Di polîtîka derve û hundir de yekgotin û yekdeng weke polîtîka pîroz qebûl kirin. Hiqûq, ekonomî, siyaset, huner û spor bi rihekî eskeriyê seferberiyê bikaranîn. Civak bi tevahî wergeriya blokeke netewparêz û êrîşker. Di têkiliyên Kurd û Tirkan de demek, rêyek û meylek nehatiye dîtin afirandin. Ya esas ti têkiliya vê yekê bi wê Atatürktiya pir behs dikirin re jî nîne. Di polîtîka Kurd a Mustafa Kemal Atatürk de rewşa anti-emperyalîst diyarkere. Ji bilî anti-emperyalîzmê ti belge nînin dijminahiya wî li dijî Kurdatiya azad nîşan bidin. Belki rola Kurdan adı desti emperyalizmê de wê komarê hilweşînin, xelîfetî û sultantiyê paş ve bînin hinekî nepixandibe. Lê kes nikare înkar bike ku cewherê polîtîka wî ne ev e. Kesên xwe komarger, netewparêz şoven û muhafazekar dihesibînin, hemû polîtîkayên wan berova jî helwestên Atatürk'in. Ji bo li dijî têkoşîna azadiya Kurd destekê bibînin û pê doza Kurd bipeleqînin, di serî de dewletên Yekbûyên Amerîkayê û welatên Yekîtiya Ewropayê Tirkiye bi her awayî hewce kirin. Li ser hîmê dijberiya PKK di warê eskerî, ekonomîk, diplomatîk û polîtîk de Tirkiye têra xwe hewce kirin. Herî dawî jî dewletên Yekbûyên Amerîkayê û İsraîlê bêhêmanên Kurdên fewdal û netewparêzên paşverû re ji bo pêkhatina dewleta Kurdistana Federal rola pîrîktiyê bi rêveberên Tirkiye dan kirin. Di nav dewletê de ji bo xwe bi rêxistin bikin, derfetekî mezin ji terîqetparêzan re hat dayîn. Pir eşkere ye, ev hemû bûyer antî-kemalîstin. B. Rê û meyla duyemîn, jiya yekemîn veqetiyayê û derketiya holê. Mirov dikare jê re bibêje rêya burjuwa lîberal a lawaz. Gavavêtina xwe ya esas piştî salên 1980 bi pêngava globalizm bûyîna kapitalîst re kir. Ezmûna ana pêya Turgut Özal serkeşiya wê dikir, versiyona destpêkê ya vê meylê ye. Li dijî statûkoya ku mirov dikare wê bi kurtî weke kapitalizma dewletê netewparêziya zêdegav û xwe li hundir digire binav bike, weke rê û meyleke nû ya deriyên xwe li derve vedike, lîberal û ji cudahiyan re xweş bîne. Hedefa wê ew e bi ser meyla global a jornetewan bibe. DP û AP li dawiyê dihêle, lê tevgera xwe weke versiyonek wan a hemdem esas dibîne. Anti-oligarşîk nîne, hînê dûre ji bo xwe bi tevahî li demokrasiyê veke, lê ji komergerên muhafazekar û statûkoparêz zêdetir xwedî çareserî ye. Li nêzîkbûneke hemdem ji bo pirsgirêkan vekiriye, tevî ku ev meyl a pîşesazên kapîtalîzma Tirke di wê qabiliyetê de ye, beşên din jî di para hevbeş de bigîne hevdû. Tusiyat di serê wan beşan de tê ku berdevkekî ciddî yê vê meylê ye. AKP ji bo bibe versiyona duyemîn a vê meylê li ser rê ye. Ji aliyê dewletên Yekbûyên Amerîkayê ve Yekîtiya Ewropayê û Japonyayê destekê dibîne. Lê herçend di xeta wan de jî be, ji destpêkirineke ciddî ya reforma dewletê û proje ve guherîna civakê dûrin. Ji navendên girîng ên dewletê neksa xwe kor dikin û nikarin saziyên bürokratîk derbas bikin. İhtimal heye AKP bi qasî Özal bi tesîr bibe, lê ji teqeziyê dûr e. Cesaret û amadekariya Turgut Özal de Recep Tayyip Erdoğan de pir xuya nake. İhtimaleke dûr nîne Erdoğan teslîmî bürokrasiyê bibe. Nemazê di pirsgirêka Kurd de ketina maskeya wî ihtimalek xurt e. Demeke dirêj nikare bi dizî gulaşê û pehlewaniyê bike. Polîtîka Kurd a vê meylê li çareseriyeke qismî vekiriye. Nexasin Turgut Özal di dîroka komarê de bi helwesteke lîberal xwe singavan bavêje. Vê yekê jî dawiya wî anî. Rewşa kaosê ya Tirkiye piştî mirina wî ketê bi vê nakokiya re peywendîdar e. Ev pêvajoya demdirêj a jê re tê gotin şerê komargerên yekemîn û duyemîn bi pêvajoya İmraliyê ya Abdullah Öcalan ket qonaxeke nû. Krîz hînê kûr bû. Helwestên înkarwariyên klasîk ên polîtîkayên hikûmeta DSP, ANAP, MHP a bi pêşengiya Bülent Ecevît hemû civak rakir ser piyan. Ji pêvajoya agirbesê sûd nehat wergirtin.
هات فهم کرن کو ji serwextbûna pêvajoyê dûrin. Di sindoqa hilbijartinan de hatin xeniqandin û bi vî awayî bûn sedem ku derbeke din li statûkoparêziyê bikeve. Dişûna wan de AKP bû desthilatdar. Lê ti îşaretên polîtîka Kurd a AKP xuya nakin. Herçend dixwaze bi dewletên Yekbûyên Amerîkayê re li hev bike jî bi serê xwe di wê hêzê de nîne ku polîtîkayê biafirîne û rêve bibe. Hemû hêviya wê ew e dewletên Yekbûyên Amerîkayê bi ser PKK koma gel ve bimeşe. Bi gelek hevkarên Kurd ên bi wan re biratiya heman terîqetê neqşî par vedikin, hem bi giraniya wan an li Başûrê Kurdistanê di nav dewleta federe de hem jî yên li Bakur di nav komara Tirkiyeyê giraniya ku wan heye dikarin dibin sîwana dewletên Yekbûyên Amerîkayê de biçin çareseriyekê. Her ku diçe xuya dike nîv bi dizî û bi mantiqekî takiyewarî dixwazin gavan bavêjin. Dibe ku ji ber nazikbûyîna zêde ya pirsgirêka Kurd û hem ji ber hêzên şoreşgerên gelê Kurd û hem jî ji ber saziyên muhafazakarên dewletparêz bi awayekî dizî, bi aborî, civakî û şêweyekî dînî tevbigerin. Di hilbijartinên herêmî yên dawî de vê îttifaqa veşartî ku Talebanî û Barzanî eşkere ji bo destekdana AKP ban kirin, hinekî xwe eşkere kir. Bi meylek bi vî awayî maskekirî û veşartî pirsgirêka Kurd nayê çareserkirin û ihtimaleke xurt e her kêrî rê li ber şîddet û teqîniyê veke. Ev meyla ku ji aliyê dewletên Yekbûyên Amerîkayê û Yekîtiya Ewropayê ve bi dîplomasî û maddiyateke xurt destekê dibîne, aliyê wê yê herî tehlûke ew e ku hewl dide modela Kurdistana Federe ya li Bakurê Iraqê bi sorkirina netewparêzên Kurd ên paşverû li ser Sûriye, İran û Tirkiye jî ferz bike. Mîna ku PKK terorîst îlan kirin wê koma gel jî terorîst îlan bikin û hewl bidin qaş û Tirkiye nerm û aş bikin. Di vî warî de garantiyê didinê. Ya esas ev helwest tehlûkeyê du qat mezintir dike. Di vê rewşê de wê netewparêziya paşverû xurt bibe, ji aliyê din ve jî wê koma gel ji nakokiyê heyîn bi zêdeyî sûd werbigire û gavan bavêje. Encamê berberiyek bi şêweyê duyemîn İsraîl û Filîstînê li Tirkiye, İran, Iraq û Sûriye bibe ku ji vê pir tirse ye. Li her du aliyan jî xurtbûna potansiyela meylên netewparêz pêşketina bûyerên bi vî rengî gengaz dike. C. Rê û meyla sêyemîn navend civake. Dibin sîwana demokrasiya hevper a gelan de xwedîspêre lêgerîna wekhevî û azadiyê. Wek nasnameya jor têgîna netewa Tirkiye, têgihîştina netew a nijadperest şoven dişkîne û dikare bibe para hevbeş a hemû çandan. Dişûna têgîna netewa binyat nejad de, têgîna netewa binyat welat li gelek welatên dinyayê heye. Di serî de dewletên Yekbûyên Amerîkayê, Swîsre, Ingîlistan piraniya netewan xwedî pirziman û pirçandin û tevî vê yekê dibin banê yek netew dewletê de dikarin bigîjin hevdû û bibin yek. Eger zimanek pir tê bikaranîn, pirzgirêk nîne ew bibe zimanê fermî. Lê divê hemû zimanên din jî ji aliyê perwerde, hînbûn û bikaranînê tên astenkirin. Ev li hemû dunyayê şêweyekî hemdem û pir heye. Di hîmê reforma dewletê de divê dewlet ji îdeolojîk bûyînê were derxistin û bibe amûrekî servîs û teknîkê. Têgihîştina fetihkar û xelaskar a dîrokî li pêşiya afrînerî û bi xwe ewlebûna civakan astenge. Dibe sedem ku mirov her tiştî çawa ji Xwedê lava dike, we ji dewletê bixwaze. Ji bo reformeke bi kok diwarê dewletê de were kirin, divê dewlet ji bilî ewlekariya giştî ya derve û hundur û xizmetên ji bo gelemperiyê têne kirin, dest û hebûna xwe ji her qadê vekişîne. Li Tirkiye dewlet zêde nepixandiye û heta ji civakê gelek paştetir û xwedî roleke muhafazekar e. Herkes ji dewletê ji bo her karî çareseriyê dixwaze. Lê bi reformeke dewletê ya bi kok dikare ev muhafazekariya diwarê bürokratîk û civakî de li dawiyê were hiştin. Hin ji xusûsên reformê dixwazin evin, divê dewlet cudatiye nexe navbera welatiyan. Pêwîst e welatî hebûna xwe ya çandî ya bi peymanên navnetewî hatine misogirekirin, bi awayekî azad bişîn. Hewceyê dewlet xwe nespêre beşekî yan jî etnîkekê. Dîsa her wiha divê cudatiya dîn û mezheba neke. Şertekî bingehîne ku divê reform bi destûra bingehîn were misogerkirin.
د قانونان د گوهرتنین حوجه و قانون نو دویجه همان آرمان جره خدمت بکن. جبو و گوهرینا جواکی و کهفکرن و آزادکرنا هلوستین جنسیت پارز این جواکی تیره دکن. لدجی کریار و تگیشتنین جنه وکه ملک دبینه تدبیرن به تاثیر حوجنه. جبو آزادیا جنه مالین چانده ین حوجه یعنی نه مالین ستاره پیوسته به پروژه که برفره ورم پیش خستن. دوی مرو دو جو گفتگوین سخته مینا سرگرتنی یعنی دولبند برده وکی دن مجارا جواکا اکولوژیک هر روژا دچه گرانیا خود ده حس کرن. جواکا آزاد اگر اکولوژیک ببه ممکنه. دبن روحنیا آگاهین داوین زانسته ده دوی جواکا لگوری اکولوژی بگینن آستکه دستوری. د جواکا که آزاد جهج بیکاری سرمایه رازاندن او خزانی رنینه. دوی مروف آبوریه که خودی کرنا جواکه بصحت و بقوت خوزایی اساس دبینه لپیش بگره. دشونه اکونومیا کاری اساس دبینه ده دوی مروف اکونومیا که رید ده جیانه که همدم و متاکرنه کم ده که بنگه بگره. اوره و میلاته ده و گوهرینا جواکی و رفورما دولت هیه که من خطن و ین سرکه اشکره کرن جنیز و تکیلیاوان به چارسریه پرزگریکا کرد ره هیه. اگر او میل خواهد ده پرزگریکا کرد نشان بده، اف قبول کرنا چارسریه که دموکراتیک و آشتیه. جبو آشتیه بریا هر تشتی آگربسته که دوالی حوجه. جبو چارسریه که دموکراتیک مروف دوی بحثا دو احتمالان بکه. شواز چارسریه یکمین به دموکراتیک بوینا ترکیه را دزک هفته پیکته. جبو و رفورما دولت یا محول دا بکورتی بینن زمان پیوسته. دوی آستنگین اشکره و وشارتی ین لپیشیا خود دموکراتیزه کرنا کردان ورن را کرن و حوجه قانون جی دوی واریده جکلم و آستنگبون ورن درخستن. هینه جی دستور نای داین جوینن بکردی ورن کرن که ایو یک جی هز آستنگیه یا قانونا نشان داده. باوایی که برچاو آستنگین هینه جدی هنه. نخواستم دوی دست جه تیگیشتنا کادرو کرنه یا خود سپیر هفکارین کونشوپیا اینکار یا کسایتین به اصل خود کرد، عرب، آسوری، ارمنی، روملی و کافکاسی وره بردان. او شواز کادرو کرنه مینا که یعنی چرتیه که همدمه به وی تیگیشتنا کادروین دوشرمه و جه اصل خود زیورینه کسین جرنج برنج آغازیده تر آغا دردخینه هوله و نتو پارزیه که نجات پره سردکه. هر وها دبینی رژی چاوین خواه لنتو پارزیه هندکاییان دگره. ولات پارزیه که راستین یکیتیا دموکراتیک و آزادا گلان خراد که. دهلوشین عثمانیان ده او ده جنره بوینا کومار دجی پاراوان کسایتان دوی بچوک نیدیدن. چاره سریه که دموکراتیک بوان کادرون نامشه. کادروین خودی ناسنامه طریقت کشی به دموکراتیک بوینه ناکوین. طریقت پارزی دموکراسی بکارتینه به تولی فاضیلت و نابه. جبو گلین کرد و ترک لپلاتفورمه که هفپارا دموکراتیک بگیجین هفدو حوجهی به هن سر راست کرنان هیه. دوی هندکایی ورم پاراستن. ریا دویمینا چارسریه دموکراتیک اوه کرد بخواه دموکراسیه خواه آوا بکن. اگر ریا یکمین ختمان دی به دوی باوه که خوازایی ریزک و سازین خواهین دموکراتیزه کرنه پیک بینن. ده هلبجارتنین داویین شارداری و پارلمنتران ده جاره کدن ها دیتن تاوی که کردان پارلمنتری خواه هلبجارتن با امورین زورین دولتی و قانون آنتی دموکراتیک بند و آستنگین هاتن دانین ریندا که انجامین هلبجارتنان بجیهورن آنین و جوان را ریز وره نشاندان. اگر ددمین پیش دا آستنگین بوی رنگی دوام بکن و ازمونین دموکراتیکین کردان زیده ببن. به واجوه بکوما گل دست پیده که و هر که بچه بلاش و گوده به. اگر کوما گل خوک آموره که کوردیناسیونا جور و ریوبریان خواهین هرمی بریک و پیک بکه و کار به جوهر دموکراتیک بونا کرد. افتفگر دموکراتیک ناش به پارلمنتا کرد آفدره. فدرالیزم تیگهیشتنا دولتا فودال بورژوای اساسی بینه. کوما گل وکه پرنسیپ لدجی دولت پارزیه.
demokratik buyun û dewlet buyun di nav dijberiyekê de ne. Di însiyatîfa Koma Gel de wê sazî û dezgehên demokratîk federatîv nebin, wê Kurdistana demokratîk pêk bînin. Kurdistana demokratîk li dijî yekparebûna welat û dewletên Tirkiye, İran, Iraq û Sûriye nîne. Tenê ji wan ji bo yekparebûnê derfetên lihevkirineke demokratîk dixwaze. Ji lewra Kurdistaneke demokratîk, Tirkiye, Sûriye, İran û Iraqeke demokratîk e. Em tenê dikarin bi vê modelê pêşî bi hevketina li ser hîmên netewparêziyê bigirin. Em bi vê dikarin pêşî li İsraîl û Filîstînê nû bigirin. Ji bilî vê her du rêyên din tepisandin û înkar e. Li dijî vê jî serhildan û şer e. Di vî warî de dîrok têra xwe dersên mirov jê hîn bibe pêşkêş dike. Tevî ku li Tirkiye ji bo çareseriyeke demokratîk û demokratîk bûyînê deng bilind dibin, hînê di rojeva siyasî de rûneniştiye. Ji xwe hemû welatên Ewropayê heta gelek welatên Asya, Afrika û Amerîkayê modela demokratîk di pirsgirêkên çand û gelan de pir pêkanîne. Dünya jî her bi vî alî ve diçe. Mînaka herî dawî çareseriya li Qibrisê ye. Pirsgirêka bi salan kangrem bûye bi demokrasiyeke hevpar a du aliyan diçe çareseriyê. Ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd bawayekî demokratîk dikare têra xwe hîn bike. Modelên Belçîka, Swîsre, İskoçya, İrlanda û Baskê jî dikarin di çareseriyê de bikêrwerin. Pêwîst e rêveberiya Tirk fêm bike ku wê îdî nikaribin bi şêwazê berê Kurdan rêve bibin. Eger Iraqeke duyemîn naxwazin, divê bi awayekî ciddî li ser mijara aştî û çareseriya demokratîk rawestin. Divê mirov baş bizanibe çareseriyeke bi vî rengî li dijî helwesta azadîxwaza Mustafa Kemal Atatürk nîne. Eger îddia were kirin ku Atatürk li dijî welatîbûyîna azad a Kurd e, dijminê saziyên hevpar an jî saziyên cuda yên demokratîk e û ev yek weke dijminatiya Kemalizmê li dijî Kurd were nirxandin û ev yekê were maneya ketina xefik û dafika netewparêziyê. Kurdistaneke azad û demokratîk ji bo yekparebûneke mayînde ya dewlet û welatê Tirkiye biratî û garantiyeke rastîne. Mîna di dîrokê de îro jî palpişteke stratejîk e. Kurd û Kurdistaneke ku hatiye înkarkirin tê wê maneyê ku timî pirsgirêk û serhildan e û dibe talûke ji bo destwerdanên ji derve. Her wiha komara Tirkiye û civak hemû derfetên madî û manevî diqedînin û ber bi krîzan ve kaş dibin. Li rojhilata navîn Ewropa û dunyayê nav û hêza xwe wenda dike. Eger welê ye, wê wextê divê ji kawosa rojhilata navîn gavavetineke demokratîkbûnê ya hevpara Kurd û Türk herî hindik bi qazî gavavetinên stratejîkên di dîrokê de xwediyê maneyê ye. Ji bo mirov vê yekê nebîne û bicih neyne, divê yan mirov dijminê gel be yan jî xaynê welat be. Hemû bûyer û pêşketinên li dunya herêm Tirkiye û Kurdistanê çareseriyeke aştiyane û demokratîk ferz dikin. Bi pêvajoya kapîtalîzma nû re ku bi salên 2000 re bilez bû, dixwaze bi dewletên yekbûyî yên Amerîkayê û Yekîtiya Ewropayê re têkiliyên xwe derxîne ast û qonaxa herî jor. Mîna dema depê hewce dibîne naçar pêngaveke demokrasiyê ya şeklî bike. Hem ji bo Yekîtiya Ewropayê hem jî li dijî artêşê pêdiviya wê bi vî zirxî heye. Ji bo xeteke demokratîka têkûz mümkün xuya nake bibe xwediya amadekarî û destketiyan. ایدئولوژیا اسلامی وکه دموکرات محافظه‌کاری پیشکش دکه و ویکی اوج تاکیه یا بری به تواهی نکریه. ده انجام پیواژوی تکوشینا تند آل هندر و لدروه ده جشکستن و برینن وبونه سود ورگرتیه و دناو دولت ده بویا خودی جه کی تکوز. دبه که ده پیواژوی پیشته گرانی خویا جواکی و سیاسی زلال بکه و جه خویا راستین ببینه. لهمبری و پنگاوا داویا کاپیتالیزم دوی همو خلک ترکیه و نمازه حوجه گل کرد پر ببر پرسیاری تف بگرن و بفکرن. جبر که ده هر دو قوناغان ده تیمی وندا کر. دبه که دوی قوناغا سیمین ده قط نبه نوی به نوی پیواجوه که بسر بکه و پیک بینه. همشی لدجی خزانی و بیکارتیا وکلهیه رادبه ریا بتنه یا چاره سری و رزگاریه سریلیه بده. روجاوا بنگهینا گل ترکیه اوه که هلوسا خویا دموکراتیک برقصن بکه و جبو بکه تفگره که چالاک بسر بکه.
جبر کو اکولین چپگرین نتوپارز و سوسیالیستیان رئال ده هر سی قوناغان دجی بسدما نکارین خو خلاص بکن جبو نبن تفگرین ناون دولت با اوای که اوبژکتیو جو خردکرنا پیواژویا کاپیتالیزمی ودتر تر رول نلیستن. لی راستیه میراته که خورد آوکوی و آزادیه هیه. پرسگریک اوه که او میراته ببه تفگره که گرسی یا خودسپیر دموکراسیه که تیکوز آزادی و کویه. تفگره دموکراتیکا کرد کرابوی سر پیان دوی روشه ده آلیکاریا هری مزن بکه. یا اساس حوجه اوه دوی همو کومن چپگرین ترکیه خوژناون دولت بونه خلاص بکن و بگینن دموکراتیزه کرنه که تیکوز و لسر وی همی یکیتیه پیک بینن. هری داوی جالی 5 کمان و سهپ، دهاب، امپ، سدپ و ادپ یکیتیه هزین دموکراتیک هتاوا کرن. هرچند ریا بری خدابون راست بوشی جبر که نکارین خواه جناوروک و فرماسیون نینی یا میراته که ون خلاص بکن و دیسا نکارین خواه جکوکه و جبروکراسی و ایدولوژیا دولت پارز قود بکن بسر نکتن. یا حوجهی په هی اوه لسر هیمه ویره ناون جواکه. دوی جبنی و خواه جبروکراسی قود بکه ریخستنه که ببه بان آل سر هیمه گرسین گل و د زمین وی د جیتفګرین اکولوژیک او فمینیست ماف مروان او جواکا سیویل هبه د کارج بو مشه گاواوشه اف مشه کو به دینامیزما تفګرا دموکراتیکا گل کورد لدیجی اقتدار اولیگارشیک اب کاپیتالیزم اناتولیا تمام بویه د کارج بو هیوین و کوی ازادي او دموکراسی گلین مبه برسوه که راستین او اب سرکتنی بلی و پارزنامه اوجالان یا بنا و پاراسنا گله کی گداری کر حتی بشکدن دنباش